kuri miliyoni 7 z'amanyarwanda turaguha ahantu hakora ku muhanda ugiye gukorwa wa kaburimbo. Aha hantu kuri UPI haragaragara ko hagomba gusigara ku buso bwiza bw'umuhanda wa kaburimbo igiye gukorwa. Iyi kaburimbo ivuye mu mujyi wa Gisenyi ikazamuka inyuze Karukogo inyuma imbere y'ishuri rya Kanembwe ya mbere. Kuri miliyoni 7 twandikire kuri 078 387 555. Abajene nimwe mubwirwa. Hanyuma rero iyi ni kampani yitwa Gisenyi Komisiyoneri, dukorera mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali hiyongereyemo na Musanze. Dufite ibikorwa byinshi, turagenda tuzagura mu gihugu hose ku bijyanye n'igura n'igurisha ndetse n'ishoramari mu butaka, imitungo itimukanwa. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Ubuso ni 250, tukaguha ahantu hagiye kunyura kaburimbo kabaho usharamye kuri miliyoni zawe 7. Muhanda uzamuka n'uyu, hano umuhanda urazamuka ukagera kuri Kanembwe. Iyo ugiye metero 500 ugera kuri Kanembwe ya mbere, wakomeza kuzamuka ukagera ku ya kabiri. Uyu manuka ugera mu mujyi wa Gisenyi neza. Murumva ko ibintu ari sawa cyane. Nimero twazibabwiye, imbuga zacu murazizi, mujye mukanda follow igihe cyose na subscribe, ni ingenzi cyane kuri YouTube channel yacu. Turabakunda cyane.